ilah Allahu Rabbi, lepihan sakri rahmat yang kuasa, baksa boh tempat hebanan sakri, wahai akhi jun kuno tuka. Oh pucuk gampong siran takalan dali, sino hai abina tempat wisata, nyawa alu soleng hana mereng hai akhi, nejak kreasi laju bersigra, nyawa tempat baru hayu ahan sakri, wahai akhi hayu lagoina. Uno kalonja hai bapa ngan gaki mangan hang sakri tan kut lampa sakalan bate lage lo tanhi, wahai abi rahmat yang kuasa, nyo ke yang punting getanyo hai akhi, punting hang sakri nyo buta usaha. Oh kana tempat mehan kreasi, wahai akhi bunata tata, supaya urang jak bapa ngan umi, oh gejak kreasi gejak wisata, oh tetro kuno bimangan han sakti, guturi mong hai abi ngan bijaksana, walaupun goh tata lage palaen hai abi, tapi akhi kajuat netuka. Oh gampong siran kalan dali, nyo bineh ble hai abi lagak lagoina, nyo jalan hitam aspal gon han sakri, jalan nyo hai abi menuju Lamno Jaya, jalan lingkuk-lingkuk kita dahi, tengah geperbaiki tinan lam rimba, menurut lentanyong bunuh hai abi, hana trep lawi kudeh tumbuh Aceh Jaya, nyawa kena bacut lon informasi, nyawa tempat kreasi perleta jaga, kalau urang-urang mengkebun ino hai abi, kagu pula kemiri picang lam tema, nasi pula lalu mo kameng kebiri, najik yang pula ubi bak putih pihna, yang penting urang gejak metani, dan urang kreasi pihika merata. Oh ketok kena kana ratuti, na yang mengkan hai abi nyan ia cikana, na dia tapajuh ba putih hai adik non umi, bak tempat kreasi menawa aku cara, urau lonjaknya kena hai abi, memang na bacut sepi urang gahlomna, munyo uro minggu menurut informasi, le mudangan mudi atau urang Tuhan. Eno kedile sebagai informasi dalam syair ulun ba di Sabah tempat wisata Alua Soleng di Siron, jalan menuju Lamno Aceh Jaya, dan ba bine kruang lagi nyorpa takalan cukup hai, cukup laga, cukup lupia, perle tata lagi tanyo dan perle cik tiga go tajak kreasi lagi nyorpa, semoga gutanyo yut dan nikmati pakiban God alam Aceh yang cukup bereh dan alam kaya. Eno komentang dari ulun Tuan C Media House, informasi melalui seni tutur Karang Lam Seung. Akhir haba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.